ko ngā iwi o Pātaua whakateraki I Whangārei, kai te ata ketu I ngā take e mate haere nei na kai moana I o rātou wāhi kohi mātaitai. E aiki ngā iwi ko ngā mano pipi, tuatua, kūtai hoki, kua murua. Me te aha, kai te māharahara nui ngā iwi, kai rite ki te moa e nā kai I tō rātou takiwa. Kai e tūmama harawira te roa nāke. He tino haupā mā te iwi, kua riro hei kai, mā te karoro. And the thing is, if we lose these pipis, you've actually lost Māori, because this is our main key diet. E hia ke mano pipi kua mate, ko tā te iwi he tohu tēnei te pānga mai o te tangata. There was millions of them here a couple of months ago, all dead. I believe that this is a sign now to say, hey, we need to fix this up, because why those pipis died was because they've been exposed from out of the sand for too long. They had no cover. They're just like a riwai. Like a riwai needs to be under the ground. Kua roa Pātaua e noho ana hei wāhi whakatā I te toke rau, I nai nei nā no te whakatūnga mai o ngā whare me ngā rori, ko pākino tia te taia o te takiwā. The sandbars aren't staying in here like they used to be, because these currents just kept all those sandbars all in place. But now they've all shut off. There's nothing there to protect the pipi now. These are the ones that were buried in the sand. They're not very deep, but this is how healthy these are. Kua kōrero ngā hapu o Pātaua ki te manatū ahu mahi, me o rātou ngā whakaro e pāna ki te matenga o ngā mātaitai. Hio e no kaore ngā hapu I te whakapono ki a rātou ngā kōrero. Nā reira te whakatakotoranga o te rāhui, hei whakarauora I ngā mātaitai. Ore kau rātou e mōhi o tō tāte nei tikanga e pāna ki te tiaki nei, tō tāte nei awa, tō tāte nei ngā here, ngā motu, ngā maunga. So this is why we have our rākau, illustrating to people that this is how we symbolise our way to mark our rāhui on our areas that things aren't right. Tūmama o Harawira, te Ao Mārama.